Cai pan balang tamak. Ane jani cai kena denau. Gedean denan cai ne ajuta rupiah. Dugas pidan ada desa Sale Asri, ala sebet cari kelingga, yeh telah bahane ning nganyudang mana. Munyin ke desa ngucaci matinggah di carang kayune. Kerama desane ada megae dicari, maburuh ada masih demen maboros kalase. Kerama desane ada madan pan balang tamak. Jenek lan mamondok di bongkol gununge. Ya diastun hidupne sadarana, nanging ia duweg, liu ngelah daya. Tusing tain jerih ngeraos lan ma perkara. Kuala kerama desane liu ane iriati, tusing demen tekening pan balang tamak. Kacarita jani krama desane paum lakar nayanin pan balang tamak apang nyidang ngenenin danda. Juru arahe lantas katitahang ngarahin. Nekat dinatahne pan balang tamak ngejar juru arahe kongkong cicing. Ditu lantas pang balang tamak nyak jagen tur ngulahin cicinge. Di subane macepuk juru arahe lantas nyambatan tatujane teke. Pan balang tamak, buin manis semengan ri kalau tuan siap mejalan luas gotong royong ke gunung alas ngalih kayu angon menahin balai agung ngien jo kasepan lakar kena denau. Inggih titiang suksemo aring juru arah titiang sayago pacang ngaturang ayah. Ditu lantas kerama desane makejang luas ke gunung. Ada ngabe gergaji, ngabe belakas, ngabe caluk, ngabe dapak, ada masih negen kande. Sakewale pan balang tamak enu ngijeng cumahne. Ngajeng lodang ia majalan di natah umahne, ngantiang siape tuun uling makam. Kebenengan ia ngelah siap aukut maimbuh makam. Kanti tengai siape tusing masih tuun uling bengbengane ento makada ia mulisah. Rikala nepokin juan nyelelek di punyan nyambune, ngengalang ia nyemak juane ento. Adeng-adeng tindakane ngalih tongo siape makam, di subani paek siape lantas ancuke aji juan. Makeber siape tuun uling bembengane. Bageson pejalane pan balang tamak ngajanang luas ke gunung. Sawetara ada 2 kilo ia melaip sakit tepukina kerama desane suba pada mulih negen kayu. Pan balang tamak milu masih malih petan mulih. Buen manine kerama desane lantas sangkep mau man pan balang tamak lakar kenenene dende kerana ia tuara nutang arah-arahe. Jero bendesa nitahang juru arahe nekedang teken pan balang tamak.
Pan balang tamak nuktuk juru arahe ke Bali Banjar. Neket di Bali Banjare getar pangandikane jero bendesa adat. Cai pan balang tamak. Ane jani cai kena denau. Geden denan caine ajuta rupiah. Nawag di tiang jero bendesa, tiang mau balik mataken kan jero, napi mahuinan ti tiang kena denau. Duaneng pan balang tamak keni denau. Riantokan kaset cai teko ngaya. Duaneng ikramo subuh-subuh ngaya cai marau tingkik-tingkik teko mai. Mangkin dumun jero bendesa adat. Dua nang wenten arah-arah saking jero arah mangdane ti tiang pesu. Tuun siap punika madane ngayah. Ampun di tiang ayah tuun siap di tiang punika. Abuko kita manut raos caine gelah bakal medua kening juru arah. Saja juru arah ma pengarah cai kape nengi balang tamak abuko kita. Saya waktu jero wantah kenten ampun di tiang mau pengarah dibi. Botuan siap nyen menjalan cai nyen ngayah. Asapunika manut kade pisadok juru arah. Abuko kita kena pan balang tamak. Inggih padut amenika tiang sampun tuun siap ngayah. Dua nang tiang medue siap ukut mekam. Jam daso pada tuun nika tiang ngayah. Tiang mangkin balik lunas ning jero mangdane banyak kramo niki salahan di tiang. Pramangkin jero bendesa adat caket kerana tusing nyidang melihan pan balang tamak.